first grading ipinasar niya, so saro nga ang hensya, yes. Second grading, yes. So third grading nag-fail siya, fourth grading nag-fail siya, makaraw-karaw siyang aki. Bada siya bada siya makatapos kay grade 1. Opo. Then nga ni siya ma-forward sa grade 2. So from the very start, sisay man po ang habo na tama ang pag-iisip na taga-Bakakay na ulangon ang pag-progress kang Bakakay. Opo. Okay. Uyugon mo from 56 out of 56 barangays and 26 kayan yaon sa Kabubuldan Coastal. Okay. So kung magkaigwa baga kidakyard, ino talaga sa papel pa sa na ano, di akong kakakayahan na ako expert na mag-evaluate. Sa papel pa sa na, uy, madara inining empleyo, may mga tawo digding kakwaraon magtararabaho. Mapasa na sa pag-ibok ang gari mini-pier, kung mini-pier man iyan, mako anak trabahador, sumaharalo kan semento, pag natugdok iyan, sumatararabaho duman, maski nga nga bako gabos, na kung bako man qualified. Pero definitely, it will be employment for our people. Mabayad sinda kita access. Nangangako sinda they will go through the entire process of the application and will abide by the law. Mabayad kita access. Madakula ka ng samuyang ekonomiya ta, sumasuruplay kigulayon, pagkaon, sira, gabos. But that is the, kumbaga, that is the benefit on paper. Kaya ako po, sabi ko, uy, sayang kaining posibilidad na for years to come, dahil na magparahararayo sa taga-Bakakay, bata nga may mga harali sa isla budak-bulod, maka-apply digdi. Okay. So on that score, without any expertise in knowing the impact, environmental or otherwise of a backyard, I gave my vote of yes to give it a chance. Okay. Pero pagkatapos po kay to Sir Henry, ako nga ni ang chairman kan Committee on Agriculture and Fishery Resources, puminagad ako kitabang kan mga eksperto. Tangani na, it will give me and the Sangguniang Bayan of Bakakay a very good background and explanation as to the scientific data and evidences kung ini makakadaraki karahayan as hindi makakaraot kan environment or makakadamage. Okay. So duminuman po ako sa Bureau on Fisheries and Aquatic Resources National Director sa Manila. Nag-research ka? Nagpa-Manila ka mismo? Central Office, Padre? Central Office, hindi naman mo pala? Naman nga ni po akong consultant sa Department of Agriculture. Okay. So medyo taratauman ako kan function kan mga ahensyang ini. And it so happened, Sir Henry, ano man daw ang panahon tangon yan, ang National Director, nag-eskwela dyan sa St. Gregory the Great Seminary. Seminar yan. Ayun, Bicolano po, taga-uwas, ka-classmate ni Father Eric Martiliano, ni Father Neil Aranas. Seminarista, si Attorney Demosthenes Escoto. Ex-convict pala. Ex-convict. Naman nga nitulos ako nakadiretso sa iya through some channels. Tuminagad akong appointment. Duminuman ako. Pag dumang ko sa iya, may daradara ako mga papers o application kang Santa Clara Shipping Corporation. Niya ako, Director Attorney Sano. Tabangi man niya ako, tabi ang Bakakay. Taday kami ka-expertise to determine will this project not destroy or not affect susula channel, dagat, samuyang environment. Iyo ngaya, I promise ngaya, I will give you the best team. Okay. Pagkatapos po kay to, puminadaraki mga divers, mga scuba divers, hali sa National Office kan BIFAR, buda siyempre sa tuya dyan sa Regional Office, Region 5. Okay. So, may proseso sindang inagihan, nag-courtesy call sinda kay Mayor Dinky Romano sa Sangguniang Bayan, dumano minampang sa muya sa session, piniliwanag ninda sa proseso kan sindang investigation. In fact, the representatives of Santa Clara Shipping Corporation were also there. Nagkarampangan kami during lunch, igwa kiharaputan, anong yung project nindo, paano yung nagigibon. And then, they made an actual sabihin tang rapid assessment kang area. May diver po na nakatutok sa species of
corals, bighiling kung may mga coral duman, may diver na nakatutok sa species of seaweeds, may diver na nakatutok sa kung anong varieties kisira ang yaon sa areang ito. Igwamang siyempre bako naman diver, naghiling kan varieties kan mga kahoy na ito unduman, so pagatpat ngaya, so ano ini, so bakawan, iraon sinda dumangga boss. And then, after 2 days, naghali na sinda, compose na sinda o masurat na sinda kan sa indang report. Ayun. Okay. Ano po, Padre, ang pinaka-gist kang report kang BIFAR? Okay, haluyong ko pong hinalat ining report, busy hunda sinda hanggang kinulkog ko na naman si Director Sano Attorney Demosthenes Escoto, maski supog ako, tamasabi, pighihidali mo. Niya ko hain na sa report, kay puhan niya ako, attorney, bumaba, digdisyo team, ipaliwanag sa mo. Ang gist kan report, inot, so napili ngayong lugar kan Santa Clara Shipping Corporation, hababawon. Okay. Dari baga nagngangalasing da nata duman i-in-apply sa sarong project na either ma-land reclamation sinda o makalot sinda kan daga halion inda sa yaon duman nganing humaraom. Correct. Oo. Okay. Tanganing maialaw o makalaog ang pagparking baga, pagdak, idarakulang barko. Opo. Okay. Now, that is number 1. Kundi nakulaon ang impact ka ito. Kung maghakot sindak idaga o magkalot kay itong suyaon duman ang bandandugi, definitely they will impact and destroy the marine resources there na pigparapahiling in the sa may report. May tatamaan na marine resources? Ano? Matatamaan. Darakulaon na duman-an mga corals. Ito nga ni bagang so coral, pigpahiling sa mo sa hali sa report ni data, nagkukwasin da kay retrato, picture underwater, above water. So gari baga coral na gari hutok kitawo, gari darakulaon na. Darakulaon na. Sa arog da ka itong condition, pag nakaabot na sa araw kang kadarakula, that means thousands of years. Ang pag-form da akaan ba kung madali? Okay. Definitely, ano man na backyard ibugtak duman, kimas kisisay na kumpanya, it will damage the corals, the seaweeds, the fishes that are breeding there, and they will have to clear the land of the several tree species there. So bakawan, yung uni pala ng bakawan, minention duman sa puro-purong partikan sa indang report, may na find out sindang dakul ng pinurutol in violation of some Republic Act gayod o basta batas. Okay. Kaya, may dati nang naputol, all the more pag dinevelop mo ito, mas may puputulon ka pa. Opo. Siyempre, mas mahiwas yan. Mahiwas, iyo tabi. Okay. Ano pa po, Padre, ang finding? Ang recommendation? Tapos, iyon na nga nito, nasabi ninda, gabus man na decision manungod ka ini, dapat nag-agi sa tamang proseso, kikonsultasyon sa community, dapat nagkukuhay ni rekomendasyon sa PharmC, ay PharmC baga, empowered by the law, lalo na kang BIFAR, ang fisher folks and farmers, iyo. Tapos, syempre, iyo nga ni iyan, kung pwede, daita paghiroon ang environment, ninhuli kang impact ka ini sa generations to come. Okay. May other recommendations tabi sinda, Padre, para sa gari nailing na ngaya dapat gari may concurrence o may iba pang gari imprimatur ang ibang mga government agencies bago po magibo ang proyekto? Iyo tabi, Sir Henry, partikan sa indang proseso, yun ang baga yung pigsabi ko sa kapinuunan, tinawan sinda ki chance na makapag-apply. Tabako kami mga propeta sa sanggunian to immediately see the negative impact. On paper nga ni, what we can see is the positive impact, employment, taxes. It will bring business to the community. That is the initial impact. Kaya nga ni huminagad kan expert opinion, kan mga expert agencies like BIFAR, which is in charge of the waters. Ngunyan,
ang rekomendasyon ninda duman dapat magkuaki environmental compliance certificate or kung ano pang clearances. Nakakuha na po ka ito Santa Clara Shipping Corporation, but okay. in that very permit of the the ENR environmental compliance certificate, siguro halian sa EMB Environmental Management Bureau. Duman sa puro nakabugtak, but they have to secure the clearances of other agencies. Kaibana na duman sa BIFAR. Ayun. Okay. Ngunyan, duman sa speaker resource person kan BIFAR na nagpresentar kan report sa Muya kan Martes, yaon duman sa miyembro kan Sangguniang Bayan kan Bakakay, yaon duman sa iba pang mga stakeholders, several of the barangay captains sa Bilog na Sula Channel that will be impacted by the project. Itoon duman so sa Muyang Municipal Planning and Development Officer, sa Muyang MILGO, so Municipal Interior and Local Government Officer, si Vice Mayor itoon duman, may iba pang stakeholders, nag-abot sa representatives kang Social Action Center Diocese of Legazpi, ito unso parokya ni Father Errol Bataga, sa mga representatives kan Commission on Social Concerns na ining Sula Channel, dakulang parte kay ini nasasakop kang Parish of St. Pope John Paul II. Irito unso media, so ibang representatives kan Zamora Memorial College, sinabi ninda duman na ano sa endang rekomendasyon as BIFAR da ipwede so dockyard sa areang ito. I see. Okay. Therefore, pag uminagad ngayon ini sa Muya as part of the requirement for the entire clearance of the ECC and BIFAR hagadan kung anong decision, our recommendation will be a no. Ayun. Okay. Padre, inyong pong recommendations nindang ini, nakaabot naman ang kopya ka ini sa management kan applicants. That's number one. And number two, na-discuss na po nindo ini sa Sangguniang Bayan session, regular session? Dai pa po. Itong kung pinadara ninda Duman sa applicant, ito nga ni pong kopya ko kan written report hali sa office of our Honorable Mayor, Mayor Dinky Romano, na siyempre sa iya ma-report and then forwarded sa Kuya as chair. And then nagpagibo po kami kay mga kopya, tinaomi man sa kada miyembro kang Sangguniang Bayan. Okay. Ngunyan, sasabi ko baga pong request ko kay Director Demosthenes Escoto, i-report muna sa tawo. Okay. Ngunyan, kung ipupush baga ngayakan Santa Clara so application for other processes that will involve the Sangguniang Bayan, that will be the time we will discuss it. Yeah. The report can be far. Okay. So kung yan po na recommendation can be far, madiscuss nindo sa Sangguniang Bayan, ano po yan? May chance na mabago ang tindog nindo o ika mismo o ibang miyembro kan Sangguniang Bayan na unanimously, kung di po kita nasa sala, nag-issue po kan certificate of of no objection. No objection to the application for the project. Opo. Definitely po, mabalik sa Sangguniang Bayan ang application. May duwang existing na ordinansa sa Bakakay, inisyo kay ito pang panahon kan mga nainot na Sangguniang Bayan na dai pwedeng mag-apply ini kung dai ito ma-amend. Okay. Ang inot sa Gabos, nasa Committee on Agriculture and Fishery Resources. In 2005, an ordinance was passed by that Sanggunian o Bakakay declaring the entire Sula Channel area as a fishery culture zone. Okay. Therefore, no other activity can be allowed to happen there except as a fishery zone. Kasabay po yan na arog ka na klaseng mga proyekto. I-amend ito kan Sangguniang Bayan mo niyan. Okay. Ikadua, ito pong area na in-applyan, it is an agriculture land. So in terms of the classification, it has to be reclassified. That's another ordinance. Ayun. Okay. So gari, sige. If that would be the next move, tabi, Giri, may kuha na, may nailing na akong, this is not to preempt your actions, but akan da Sanggunian. Giri, may panibagong changes, Padre, na mangyayari
sa indong mga magiging opinions and decisions tabi in the future sa bagay na Definitely po, iyo dynamic baga ang konseho. Bako man Yeah. sana so kaisipan kan saro, kaisipan kang gabos. Yes, yes. Siyempre, we will have to do a cost-benefit analysis. The benefit is this, employment, taxes. It will improve the lives of some, maybe not all. Mapaparakal kisira. That's the benefit. Oh. Pero at what cost? Ano Yeah. ang bayad? Yeah, yeah. O, duman malaog so may mararaot o magagadan na mga corals. And then in the long run, it might affect the entire Sula channel. Dependent ang mga sira sa seaweed, sa corals. Kung pagpaparharalion mo ini, ang dagat bagatabi, Sir Henry, day mo man makudal at sarusa ng portion. What happens in one part happens to many of the parts. Ako Iyo. yung spill nga ni, Yeah. nakulo na, tinamaan. Iyo. So mangyari padre, 'di ba? Kaya it's about the negative impact duman sa environment versus so positive na nailang nindong enot So sa economy sa sa ekonomiya, sanggunang bayan. Exactly. Kaya Yeah. we call it para sa ko, the cost and benefit Yeah. analysis. Yes. Siyempre, Okay. siyempre magkakaigwa lively debate on that. Mhm. Natural, ang Santa Clara, ipapahiling maninda sa positibong maidudulot Yeah. kay ni. Yeah. They will not just stop there. Bakong iyo. Opo. Kundi sa parte ko, ka itong nagmiriting so I farm si kan Bakakay, under bagangkan Municipal Agriculture Services me, yaon duman sa representatives, duman nga ni talaga, hinapot na ninda ako kunata initially tinawan tulos kang butong certificate of no objection, and I already explained my position. Yeah. That's not the finish of this process. Yeah. Okay. Sabi ko sa inda, hahalaton ko sana. So recommendation kan expert team. Tadi ako kakayahan magtaram na habo ko. Dahil man pwedeng, just because I am a sentimental person, dahil ko itutugot, takang panahon sa mga lulo, medyo nagkararigos. No, magayon na project. Iyo. Dahil man pwedeng because of sentimental reasons. Habo ko, kasi lulo ka ito, dyan nagkarigos. Malay mo, magayon for a backyard. Yeah. Pero pagkatapos niya kung based on evidence and scientific data, na pirmi kong pigtataram mo niya na panahon, yun ang dapat sa tubig kakaputan. Grabe ni epekto ang climate change. And Okay. ang analysis ng climate change, ang solution kay ni should be based on scientific data and evidence. Opo. Pag luminuwas niya ako, subifar kan sa indang recommendation, and it says, na ipwede, I will issue my own. I will not vote for the approval of that project. Meaning Iyo. to say, as chairman of the Committee on Agriculture and Fishery Resources, I will not move to amend the 2005 Fishery Ordinance. Iyon. Opo. Okay. So with that, Padre, no rin po ang mga next nakakalendar para pag-urunan na bagay na anta. Kami sa lado kang DCGB, yaon po kami dyan para maging boses kan gabos, ano? Para madangog Nakulaon po kan gabos pasalamat ang po sitwasyon na yun. In fact, para maging balanse kita, pigaanap ko so representative kang Kwan, kan Santa Clara, pipahanap ko kay Jomar, para ba nagugtaman Opo. ang lado? And Opo. kung ano ang karahayan sa publiko, kay ni, na ang magbe-benefits ang publiko, lalo na so sa kapalibutan ta, sa environment ta, doon man kita Opo. magkakaigwa kimaray na direksyon. Ako po, grabe ang pasalamat ko sa Indo, pigtatawan nindo ini kay attention, and with your attention, the coverage. Yeah. Aram nindo, sa laog kang sangguniang bayan hall, piraman sana kaming nakakadangog kan sa muyang pasuruhay. Kung da ikimedya, kamo ba nga ni ang gatekeeper of information, kamo sa nag-decide pa, siyon ta ang tawo da eh. Without you there, the people of Bakakay will not know this issue, and Yeah. other people who are concerned about this project. Kaya Opo. dakulaon na salamat. Yeah, opo. Ang sa indong pag-promise na tututukan nindo, dakulaon ming kaugmahan ta. At sa laog kang session hall, kung di kayo may magmarites paluwas, na man kinakakaisip kung ano nangyayari. So, Okay. pagka halimbawa po,
the Honorable Vice Mayor or our Honorable Mayor asks na, o i-discuss na ngayon kaibuhan makapag-desisyon, then perhaps we will calendar it again. Yeah, correct. Or Sigurado kung yan. mismong proponent of the project, the Santa Clara Shipping Corporation, says, nagkakuruami na sa mga approval sa ibang ahensya, mahagad na kami, kan sa endong move to amend. Yan. Perhaps we will calendar it. Yeah. For now, Yeah. para sa kuya, nag-uusad pa so application ninda, kung rumanan niya senda sa muya to ask, uni nagkakuruami gabos. And ang gabos na recommendation positive, perhaps you should consider our application and therefore the effect would be an amendment to the existing ordinances. Then that's the time we tackle. Yeah. Opo, okay. Pero baga, itong so recommendation kang BIFAR, kung makaabot na ito sa inda, mahiling ninda, siguro magkulibat ta sinda sa sangguniang bayan, tangata man ta magpaparagastos pa sa company to comply with the requirements of the paperwork. Kung may saro pala na ahensyang daig, then perhaps pwede na sila maghapot. Ini, may chance ini o daig. Iyon. Opo, okay. Besides, it's also unfair to the company na kung gabos pala na ahensya nagtugot, di pwede na baga po ng tanganing mas madali sa proseso kang progreso. Yes. Opo. Paning makatabang naman sa tao buda sa bakakay. Okay. Father Noli, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Good luck po sa mga masunod na sessions nindo, and yan po ang DCGB dyan para ihatod sa tao ang mga nangyari po dyan sa indong lokal na gobyerno. Salamaton pong maray tayo. Salamat po. Anagadong ko sana po sa nagdadarangog sa tuya, enot ang padagos sindang pagbantay kang nangyayari sa bakakay, kang kalikasan, bakong sa naining sa dagat, sa kabubuldan, grabe ang construction, grabe ang pigdudulot minsan na dugi, minairitom ang minagari na tsokolate ang mga salugmi. Buday kadwa, pagtaga pangadyaman tabi nindo ako, kami sa sanggunian na pirming paggiyahan kan Diyos na tama sa samuyang gibuhon buda desisyonan. Thank you so much po. Yes. Salamat asin Diyos mabalo sa indugabos. Thank you so much mga tugang Father Noli Alparse, Councilor dyan po sa Banwaan, Can, Bakakay, Albay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi An inuumag. oras na sa indong nadangog kasabagatod sa indo kan mga minasunod. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ede ka na, igwa ka pa Nal? Wara ka na? Igwa ka pa? Sige, lagyan mo na una tabi. Lagyan mo na una. Lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa indang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest of dreams, and let your love show, and you'll know what I mean. It's the season. Let your love fly like a bird on the wing, and let your love find you to all living things, and let your love shine, and you'll know what I mean. That's the reason. There's a reason for the warm, sweet nights, and there's a reason for the candle lights. Must be the season when those love lights shine all around us. So let that wonder take you into space and lay you under its loving embrace. Just feel the thunder as it warms your face. You can't hold back. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest of dreams, and let your love show, and you'll know what I mean. It's the season. Let your love fly like a bird on the wing, and let your love find you to all living things, and let your love shine, and you'll know what I mean. That's the reason. Mga tugang alas 9, napasensya na kamuta, may mga listeners pa kita, may mga listeners kitang nag-upload sa kuya regarding po sa issue dyan sa Bakakay, tabi, kaya medyo matindi ang kuna ini, halawig ang laban na ini, mga tugang, para po sa sinabi ng klase nin programa, ha? Okay? Mga tugang, sa mga sunod na aldaw, Sabado ugaring sa agad, sa mga masunod na aldaw, may mga makakaurong pa kita dyan para makuha niya sa sendang stand, may kinaraman po, mga tugang, sa sinabi ng mga proyekto. Alright, Madam Melinda Wee ng CMD, pasensya na po dahil nakitang oras para si imo sa agad, kumbako po sa mag-podcast ako sa mga masunod naman na programa. Kumbako naman po sa programa na lang ni Pio para po sa imong importantihon na public service. Standby na lang tabian sa saka Jimmy sa masunod na programa. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Let your love flow. Mabuhay. Season.